Ki riunga jong kabalang Katolik jong ke jalan Yamba Shillong, jalan Yamba Nongstoin bat Juai, kila tuj Archbishop Haulain Kra ban wan ngolem bat banduai kerpang nakamenta kemensim jong Father Francis Karwanlang. Father Francis Karwanlang ubadai ulangdo ubashirham bat bagi pajba ki iet ulaklarno nakane keslapar tei hakastep jong ka arpau teriku nailar arhajar arpusan Nazareth Hospital nakadaw ke jing sudam ha kamet jongu ya Father Francis lakha kar punyo teriku naiweng khat khandai spa saupusan ha kesnong tenrong sora nang dala kentang lengdo sok blei yau ha ka khat pra teriku naiweng khat khandai spa nyau phoar badu dei lengdo sok blei nakabaj ke ban nengkong jong ki phalar trairi udai nong penmi jingruai badoni kisur ke basngau tenan ha ka baken ut bat ke babun ke jingruai ba ula tho la kan thu blang ha ka ko jingruai lenti benang nang ta ula penmi ru ki kaset ruai bat udai ru nong tho kot ubala pau nam ha keleng ke jela ya kamet basa jong Father Francis and tep don buram ha ka jaka batep ya ke riuniam ka badon haulum jing tep ka balang Katolik halat mukra ha ka arpui terik unailar ar hajar ar pusan di hak kerteng jong i Archbishop Victor Lengdo da kedonut ke ba sukhia du kata-kata ni pentip spi para bangai ia kecil klano jong i Father Francis Karwanlang minta kesni hakapor pralalasan apo Nazareth Hospital i Father Francis Karwanlang idei iwe nakilengdo ki belarang ba hakajalan yam jungi ibarano sibon teligis nyang haka jelaniam habun kirukom habun ke bentara ciim ke syakri juhi kumulong do belatrai bun bun senam mata haka jelanam ba Shillong lakai Father Francis Karwanlang ha ka arpun yau tarik 9 November kat kendai spa saukusan haka snong tenrong apo sora idei iwei nakitu ki kenhon ki ba la join nongkong apo St. Paul Seminary kacaka berkre nak bentar gitu betul banong lengdo jelaniam ba Shillong idai first batch apo St. Paul Seminary but ngapen kentang lengdo ya i Father Francis Karwanlang haka khat pratrik 9 November haka senam khat kandai spa nyo puar apo parish yang medeba i Father Francis ku melengdo ila trai ila syakri habun teli kacaka haka diocese jungi ila long parish priest apo Punusla parish ila long parish priest Hamokhar parish ila trai kum parish priest Hamarbisu parish ila trai kum parish priest ha Cathedral parish ila long unong sedang ya parish apo Markasa Karwanlang kumulang do ila dei inong thau jingruai baponam ila thau bon teli jingruai kabangina yarwai hadu menta ha ka kot lanti beneng ila long unong thokot ila penmi kaset jingruai ila long ru chief editor jong kot kuborniam ke yang Kristan ilalong ru spiritual director jong kesenjuk jong ki sengrang ba kasih Chantia Hills but kawai kesenyang ru kubai Father Francis ilano asya kabalang kadai ilalong mai uwai ni kilang do balatrai shirham ban priang ya ke jing blai ha ke jing isen ai jing blai Divine Mercy Father Francis ila tersitam hakane kabenta ila penmi ki kot jingduai bedai bat kane bat ila long ro uwai ni kinong penpriang ya kane ke jingrublai kabalaya bala priang mata hakeleng ke caka kamtam hakane ke jalan yang ba jungi Father Francis ila julang ru director jong ketu ke caka Hamarbisu hakaba kicu ai training ya kinong hikai bat ai training ru ya gitu ke batmu balong katikis haka jalan yang bat haba kapor baraki ya ka centenary jong kadong syatay lamingi i Father Francis ilalong general secretary ban penya ya bun teliki kam bat ki program ha ka kapor baraki ya ka centenary jong ka jingwan ka jingay ha kadong syatay lamingi Father Francis la julang ru chancellor jong ka jalani amba Shillong ngi habangi kertiang dian mentah ban pe ya ka jingim jong i Father Francis ilalong urat ba ubalono senyang bun ki benta jong kecing im la kadai hakim lang salang berkham tabe hakabi dai bat ka jalani amba Shillong ilo julong tengru uno hikai bahikai ki berdar ki bangkre banolong do Orient Theological College ti mata kasngi haba ila khlat no nisngau kadai kecing du ko bakrau na ka benta ka balang kumjuru na ka benta ka jalani amba
bat ngimla khlam da penpau ke sungu yu blai na benta ke chim mokodor bila ai hong niu long do bolong syakri jong trai bat ubala trai sitam hadu kata-kata habun ki benta ki kam jo diocese bat ki parish befer ki mama i la trai kumulong do nong sarai proyek jing pulih bedai bat ke liturgi na room but ila trai ru kumu spiritual director St Paul Seminary nang ta i hadian pat andai la no kerta ilawan sa ni apo St John 23 kabadai kayeng nakabenta kilang do ki balasong thai tingim la ban klam da kan mau bat ketiang dien ya kesenyang ka babun ka bai Pra Francis ilano aga jalan yang ba acungi hakapor badan ka centenary haka jirakhia ka centenary jong ka dong sitai lamingi i Pra Francis ilalong general secretary pa ila pentulun penyaji gitu program baru jirakhia centenary but ila julong ila jutrairu kumu chancellor jong ka jalan yang ba acungi but ilalong berbor ulung do ubala no senyang habun kiliang ilalong berbor ibala juru senran na do gitu gipor ya Archbishop Hubert de Rosario ya Archbishop Resto bat hakapor bidang syed dan klan menteri kumulong do panyo sebut li kesenyang hakaci imjogi ba ila julang ru chief editor jong kot kebor niam ke yang kestan ti habangi ketiang dien ban pej ya gaji im jong new long do brano sibon teli kesenyang ni sngau ban ong bangi da sngau ban ai kanam ku buram hadu kata-kata i kumbul long do no sarai bolano sibon teli ini kesenyang nak bentak cimbit biang cinya ki kam sakmat jo diocese ko sibon teli kesenyang ro belano haki paris beper ki bala ila trai ti hakani ke jingdo no jingi i Fra Francis kawan lang ni hash mat jo blai da kandan badap da kecing da kecing snai pun pediang ki kamsi mo ko do ji Fra Francis usyakri bola trai shir tam hadu kata-kata hakaci im jo i tengi pan ni hash blai ban pani kecing snai ke jo pun pediang i ka hima ka jo bon ai kata ka bainong ko blai la pun khre na ka banta ji kum syakri bola trai borba ha kam ji kum bolong do ti kum kani ka cipun khre chingi na ka benta ka cipun dap don buram ye i ka ban salong la syai ka sni sibet ka por chan met ka por nri baji ngindon kamas hang ni apo yang Archbishop bat la syai ka sni ha ka por khatwei baji misara no ya ka met basa ju ina ni yang bishop syayeng maneba bat ka jingle niam kan salong ha ka por ar baji no sni ba hadi nang tangis pembur ke jingai position baka jingle ontep dan buram ye haulum jintap cakabalang kata apola imkran te kadbang idang kan mau i kini kisinyang ki by Pra Francis silano nakabenta ka diocese ban nakabenta ka balang ni khot ni weri pi baro ki pai ki chung blai ban kentiu ka donot ka mesiem chung isyo blai ban duai kerpang nakabenta uniu syakri chung blai bola tresitam ban yo ka jinjat haj bam juhut bagi duai ru nakabenta ki bahiyang asam chu i kini yo si dengan mesiem bakum juru nakabenta ka jelaniam pada ka ciasa ci Pra Francis ninang la banya chmat kam jungi berkum juru kada archdiocese jungi kanang kiyo chmat ka ciasa ki jungi khmat chung blai